post asal memorandum pajero so kota alang ni pajero milo ini haru mana itu rat karbeng norat nopan aku son sonya lama aku paklar dak ke paklar di bandar lagi boleh solar power जैसे मेरे बंके मेगा सोलर पावर बोलते माने डांगोर भारी अकेटेतान है बिग सोलर प्रोजेक्ट बोलते कोसोना लोग ले लोग से भी नहीं माँ कोडाक्सी लाए सोलर प्लांट की बीबी माँ लासो इंडिया गवर्नमेंट बेंटा इसे क्राइटेरिया का इपिन कली कोडाक्सी पैदुनी माँ लाबांग जैसे मेरे बंगला तुमके पु बंके नामा मोनिट के दुनिया दिन चुटकी चोफेजो चुटकी चोफेजो के क्लेम नो के टिकी नो जोशी ला सोमु बंग पडू नहीं जैसे मेरे बंग के डिजर्ट एरिया मरुभूमि एरिया भास एरिया लो सोन से लासोन के पडू नंग को लापेन जैसे मेट के सीकोस एरिया हर डागे किटी डा क्लेम नो लो वेलो सांगटिवार प्लान हजार आदि लासी सीकोस एरिया लो से पेडो but degraded land mana ada ke la solong leke enjoy no hikaeng notang along le degraded land along si generally ke mega power plant bake pedodo selapi ni alam nang lang dak nang le rok bangke non ja semet borjan constituency long laurijan lo la soi sa belt laurijan la so bel along la dak bangke mus fertile la solong leke ajar banda use me nang li side tiki me nang li ason plantation da vi me da ason agriculture economic activities da claim me la pen la so long le bangke non la so area bangke la ke green area la ke green belt area la si la da ka bang non la so long le non mata munis da munira tum it is cultivable land se munetum la so forest long pen la so long le pensi ada garada tum tribal tum indigenous tum ke pare non da tum lang dam lo pata phare ada kopilo ma check plantation do apen ada rubber plantation me horticulture ada tiki me sok sang kado me tiki me la se ada independent lo karbi tum pono tribal tum hara so long le pensi independent लाले कावेलो बोटे लासवा डाक के हदा हरा तु मंगेला के किठिलो किविरलो लापेन बोरजान कॉन्सेंसिया आरलो आसा होल लांगडामलो बोटे केटे नाइ लोंग ले केटे नाइ लासो एरियालो आचो लोंग ले लो लाले पोन प्ली मुते बोरजान आरा तुए केरेंजी के दोजी मोनन फी लाइवलीहुड लासो एरियालो दिन की लगा वेले बोरजान के पोन डेट लो लाबांगे se borjana rat tunda laso bange monti ba mekanai aso sakali pinili tumo pos pe aso sahab sonte dak haru fo biga chiri haru fo bade nidu pupe chiri suri si bade nidu pupe even suri fo apre ta nidu considerable lama tum chekrante sita me na tum matano na tum karba karbang no rat tum imagine sigme 1800 biga 18000 bigas pulo de kwan hapre suri krener ke achiri do sigedam ji lalo ponde kwan area ke thepo dak before town da sose dak pen halong ni dan doji more than around 30 kilometer square along lese lake and that lase lake lamso gali thepi area lo abangke acho long lelo lasi li ko pusi ke pe unpo ko be karbi ang long ana long le ketele isi pedicial isa company ava apen oko laso company ke Assam government is a company power generation is a company dai tum tra control avelo ko pusi laso company base lana long le ke te ki pipo mate monan pi tum chokle mataave chuta mataave future generation ke avelo ni labake laso hindi ko pusi pawir unpo lasila bangke mata krang alam limar mata parsik pamekani pinikar benglong rato dak intellectual penlok ladak political party tu men chenglok ham phangazong tumta nang tum mata parsik ta
Lamso kali 18,000 vigas ke. Dak di futam ni lipur bata di futam na attack so se. How long it le rai la surround ekdom like square kilometers si damji. Avelu borjan ke. Selana long legete ko buse ili ki piun po. La pen la so plan la ke World Bank nanti finance koriji. La so power plan kopi polo kaprega state deng dat ke. Peni India state dopin te kaprega state tum deng de kopi polo tamana dak long le ave sob kalte wole nang se adak sob la ana long legete ke la son degraded len ave la son vest len ave they no need to vest len kali la bangke isi green belt area la so criteria long puri re mega power plan la green belt long ke la ke criteria long puri re India government selam lo haudak parliament long ta Piyush Goyal prime minister ke do ninje lo la so power plan ke until I big mega project na lo padopo ala so parliament lo selam ni garmi son pilo la mega plan ke la ke westland area long la pen degraded land along river tau sea coastal area long sidoji green belt long bibe po salang clarification p la se all criteria pen ta la dake la ke chok cheno hai dak pie bangke la se ke upor me alam te bangala lo lili tum nili kese president ki do tame badak regional regional party to me asi sarkar ke seng utame lasso a criteria bangke kroikre dak regional party ki dota lasi dak asam government pen menangan tetan hydro project non langti long tamen second stage lapen along tamen la tum ke ang dolo sidoi ni tum bang la ploy itu me break long dasi menasi power bangke tum generate kori nai menasi generate kori bangman pidam nang ne ladak PPP model public private partnership lagale council pe na revenue kado ke itum generate kurisi pangrum tangga pangrum si itum menasi la hai generate kuri nai usiala so tala so polisi do la se asam gome pe India gome pe nakya along le anda tum pipe non tum state long le anko pe lana long le kete bang ban pidat pe pilo la so mali ke malo itum non si pidat la so man le malik long le malik atwa project malik ke asam gome na so dakar biang lo so chora dum chat long le non power na so subject bang so department bang ke council lo ave lang mati power generation na so ja kong ave power ave dak department ave la ke state the subject la se ala tum se total se authority do la se pini ade third grade fourth grade loan potang o sakri loan ason sonawar sai loan potang lada ke third grade fourth grade along dia akene ta ave sakuri ke doji kali lada ke third grade fourth grade sakuri ave dake bang technician tum se dak doji technical officer tum doji engineer da maximum dota jei pene bang ke bang ko bak si doji pene mora bang ke bang ko vai doji se employment generate doji la sona bimbang kali la pen revenue alam che revenue nang i pomai tum itu ngalong le api te ben jore poma nona jor piglo ta la hai poisa na lo kita met ke jongi la hai poisa properly utilize kali plote misuse the repression non ta dole hai more than latum ba pening korlo latum po bangke 150 koti ne 200 koti ne revenue ang lo bote la so revenue poisa na lo kadat kente CMEMM akoti faro le expanded for the jongle la revenue wang dale velo pini koila ave pin lo pini arlong ave pin lo pini sangti ave pin lo itu forest resources national resources pini paju del lo pini kuarsa lo men kuaro kerong dun non rong asor angjo lo lai kuars ki pura men nasi towar ave pin lo environment hazard do lo lada lasi la bangke tu lana long lek bangke pikip la bangke kadang long ratun pi pontek te lasi ni to en la bangke upus nang kok apen la jong si decision ende
Carbon Council tung jongsi decision ended plote lake one of the black chapter furki mo long lake isi keng no da kete tana keng no nai isi furki mo manpo lake black chapter lake isi ba poson ida kolong kito idai besi ko pola bangke ini blame dan kok kumonon bila tung man bangke malo la long le pipote amuk BJP government usi Council kacari itu selahan long lepi dan lo. Ini karbeng long pajut kok lo. Itu langdang nonang. Karbeng long ke pawir, karbeng long pajut pada kosono. Karbeng long ke jor pada kosono, jordan lo. Itu buku. Lai karbeng long jordan kalimat. Along le pelang jordan lo. Ke jor lo lain lo. Sedah kali munti kerang alam kali. Lah se seriously kado itu tu munti na pen. Kado itu yang tong isi pen. Itu opos nahi. Ini teklong lo, menang am bang song lo opos lo. Tapi menang am bang song tu mangke laso pudak ladak delang. Laso ni lepi lo PSL situ opos la tu na bang ceng bom lo. Laso non ke oposi doa na song tu mangke. Klaim jam je desi. Isi beda komoni support. Isi beda ASEAN tong masih tu klaim nahi. Isi beda platform masih itu ada klaim nahi. Lapen ada ngaratung apa ni contoh linga cok ini ya bangla tum kam kelo pena bangla tum cong tu po lanan na tu ali long hi po men pena tum cong tu dam po pena bang cok ni tu compensation long de cok lu sa u pena bening jai sedap ini itu karbi aratung taxa resa atu conscious section num sila solam bangke itu ni thi bhai nang po ni te pote bulan bi future itu maden jardu future generation ke tu ke dak si jut kok lapen borjam ba konsensi ke long le belon ke mo mane long le chuti ki chope jo nahi ni tum bagan claim ni tum asom da economy activities ni tum claim ji wala so long le belon la si so long le ke ka preserve nahi non da do mena an len le satung do long le pelan ka we tung do ini council benong si la tum encourage council benong sa adak rehabilitation kuri model village muka seng pulo pulon de adak non mata faru amuni tum doji la pena twe incentive pino economy incentive pino ada kereng ya fan long le ciri paru isi pino ciri fokap cap pino ada rehabilitation kuri pulon de adak mune to isi economic self reliance economy adak cepat heru so alternative is a plan selamur mega power plan lagi binai kali council ban is alternative selamo economic exonason economic activities ason ada rada tungko sonse aso ronde cerai pen ali padu bomala soban training kuri ne lai poisa ratu mon invest nang itu bisela kam kan recipe ni ke george le robo bang poisa la nang pipo pade tum sok ke george fanse ini sonse claim la son long le kete ke pike hakko penda me kese penda chedonde ili kese presiden ta chedonde bala sobrang de chedonde non ada asam rifle training center ke padota ojitimo holo chedonde gela binang neku dar ju dekte ben council bikok lo aben non bikok ben asam rifle training center be tu ko ano le gelong du bangkuano sakuri gelo kuano economic rehabilitation tu gelong du na sola mang pin mata pamekane la se council atum la so blame bangke la so rada ke so sar bangke bonon pela tum dengan koksi la so ar puen bet nahi any eventualities any consequences la dak pena eno dak pulote la council is responsible la council banse ratu ko diamond pula bangke ena so pur kimo la so ke chokche pur kimo wrong decision pur kimo ke council tum ke chedeng mek nahi ऐसे मनु मलालाम कली कोमा पुलिसियन मा डाक की भूलजी के चौके मा ला पान के ब्लेम है की फुल की मोके history will blame the person who have done wrong, who have commit mistake, commit blunder, will have to take all responsibility. Last labang sila ke deng na pola wate ase ele press media pe nabe ratum pama mata tunangala ini congress noy ini ASDC noy ini PSLC noy
dak political alam dewa mepin me tung kadowe ajab tip nahi laso wrong doing laso misdeed laso wrong police puta ke tung kadowe jelang pet pensi itu ajab tip nahi bose nili hen pen chuneri pono so la to ni la so ta kan ta be ka be ko bo na ka jari nile tum jongsi laptom forcefully claim lo bote ni tum da all legal means pen ni tum da chedanji in any court la pen any institution la so la mangke environmental ministry long na tum namji la pen kapre ministry long sitame ni tum dam na kokji la ke green belt tada view de 18,000 green belt area long la anything people look sanji la bangke de mata ke environmental ministry tum na kroket aji lake apen court tamai tum dam na kopo na tribunal no madam ni la bang dam na kopo 100 megawatt. Sorry, 1,000. Sorry, 1,000 megawatt. Black and white now का के लंबे में डिपेक्ट लगा पे क्लान प्ले में भी उसका तो ना कौन से लोग क्या बेटे भी होते हैं ना जो लोग लेकिन मेरे को तो जो वाला मतलब मत के लिए चीज़ मेरा तो मैंने मुझे जो से उसको प्रोजेक्ट में ये आगे करना चाहिए प्रोजेक्ट जो कर मैं भी प्रोजेक्ट मतलब के yearly occupancy belum lima, jangan belum masih belum lima. Masuk tahap tertentu. Jadi kalau kita kode megawatt maka ini dia di bawah dapat itu mau megawatt चीनी ने पिन बोलों दे कौन जनरेट पावर जनरेशन कौन में दो चीनी ने पिन के लापान पैसा लाऊं या पाना कंकाल लाऊं itu kasi laso aku ke black and white na pen APDSL sita me jo ka power company tu me laso estimate doi ma didi lato lapan dam itu lapan power generative lapan power generate lo kulote lapan revenue bangi lapen laso revenue kong lapan council ban itu di pulahon opinion sama black and white latung gaje talk to nahi nong laso ga specific langle piniar gian sita तो सिकार भी हम लोग ऑटोनोमस काउंसिल असो रेस्पॉन्सिबिलिटी लो लातुम के नाही बोलोते पिनी लासो कुटा के लासुम व्हाइट पेपर से बेक लांग नहीं लाका दो का बे डिटेल्स बेक लांग नहीं जैसे इन्हें को लाम में जे थान रोय रोय जो ना के सोन लोंगी तो लाना बंके के क्रोय में पिनी पिनावा अकाई के लासो बंके के क्रोय नहीं आदि मावे के क्रोय नहीं अल्लाह मुझे तो लासो तेंग लो बुलों के ना काउंसिल में तो चीने क्वार ना है को पीमा का भी चीने They long lay nai pulau pidar, pulau te dak kona ne kopi ne alam hedung dolanga. Apa itu?